one day ekuseni sazi ayinera zimpahla umama wami antshela ukuthi samkero namhlanje ngiyaphuma ngifuna ukuthi kusisi wami uDora ngizobuya kahle kusasa ekuseni ngiyacela ukuthi ugade indlu yami ungagcwalisi bangani bakho futhi uclean ra endlini ni vele nithi ayikhululeka mama nizoyenza everything re wayisho kimi ni vele nicubule mthanyero vele niclean indlu maniceda ukucleana indlu ni vele nizifonsela emvideni nizifakele ma TikTok ngibukele ma video nisabukele ma video kungene imessage kamasipala evare ukuthi kuzoba ne road sharing from ngo7 ntambama to 7 wakusasa manithi niveka nesikhathi vele u7 sekazoshaya nivele ninyanye nithi kungcono nifake amafoni ma-charging niyifake foni ma-charging maniceda niziphonsela embhedeni nivele nirare after 3 hours nive kukokoda umuntu mafasitereni nivele nithi jikera mnyango samkelo vulo umnyango ovuriwe vele ongene umnyango ovele uzivurekele mara kungamboni umuntu wakungena nivele nisukume embhedeni niphumele ngaphandle nibheke ngaphandle nibheke emasayidi wonke akuna muntu nibuyele endlini phakathi nizigibelele embhedeni futhi nizifakele ma-TikTok efonini wami angithi ngibheka ayina izirayidere nivele niyikhiphe plugin ngibe igezi ivele ihambe manithi nibheka nefoni yami isele ku-3% seyizophela ibhetri ngivela nibe nestress ukuthi anifunelanga nomama ngimbuze ukuthi uhambe kanjani re kusistore nisahle nive kukhala msindonyana wekati kati ukhona la phakathi endlini ivele nithi hayi mhlambe ikati lizidlulela ngendlela nisahlere ngive umuntu angihlebela ndlebeni samkela botsha ukuthi angeke sihlangane sengifikele yeyi wena umuntu wakukhuluma ukhona la endlini phakathi nivele nithathe foni nithi nifonela Sifiso manithi pha ifoni icimile and negezi ihambile angithi ngihlahla amehlo ngibone isituro sizihambela kungena muntu osidrivayo nivele nizibuze kanti kwakuyenza karanda endlini uyabona manje senicala kusaba samkela ke kokuthola ukuphumula yeyi wena bhuti noma sisi wakukhuluma nifuna ukutshela kahle ne yabona le nto yokuthi wayenza le ukuthi wakhuluma bese ungabonakali mina ngithandi kahle vera rasikhulume kahle kwavele kwayenzeka inyakanyaka yento endlini ama-ayina azihambera ama-charger azihambera izituro zizihambera imantshi izihambera yonke into izihambera mara nganamuntu oyihambisayo nisabheke roko ngeva umuntu anibamba amahlombe manithi niveka emuva nabona isifoko